katane magsilipan ing latest artwork ng kabalan artist sa Ron Salazar, king report ng Aaron Perez. Pepakit nening Kapampangan artist ay Ron Salazar, iba't king Santa Rita, Pampanga, ing kayang pekabayong obra o artwork, amiki titulong Paragon of Virtue. Gawayang obra king stainless steel at tempered auto glass, at ating sukad at 12.5 by 10 feet. Entitled na po nini is Paragon of Virtue. About yun ni king kay Maya Patao, king aspetong spiritual, ing kabaldugan na nini, gustong atyuta na king sumangin dabi, sisymbolize na itang kaya pa namin tao king kabilang biye. Kapag nasan ng Ron Salazar na ipaganaka ing ulaganing kayapan, libutad na ring amon akapag subukan ngening bayong panahon. Ren pong mag-aspire, maging visual artist din, kalupami. Luguran niyo mo itang gagawan niyo kasi mas pag masaya ka king gagawan mo, mas masanting itang apal to mong obra. At the same time, yung suggest ko, kailangan eka mo mag-stick kayo ng field din kasi kaya katamong artist, kailangan mo kumabye. So, dapat ating ka mo rin fallback or alternative source of living. Kalupa ko po, gagawa ko rin furniture on the side, aside kayong kanakong art. Kilala yung kabalen bilang metong karing matenakang Kapampangan artist as sinambut Grand Prize King Sculpture category ning Art Association of the Philippines. Ing iskulturang Paragon of Virtue asahan niyang magsilbing paganaka at inspirasyon karing memalen na pilinan ing maging mayap king Aldo-Aldong Pami Biebie. King istorya ng Patricia Mamangon, ako po'y Aaron Perez para king News Force, Pampanga. Balitang tutu, king Baleng, susuyo.